Tonakgolo ya Northwest Bushimape a patilwe ke mokhuduthamaga wa dipalangwa Selo Lehare ba ne ba ile go ema kwa malapeng a batswasetlhabelo mo kotsing e masisi fa gare ga taxi ya minibus le sejanaga. Baswi ba le 17 go tswa go ba le 19 e ne le ba losika le le nosi la Palong Tlatseng. Puso e ka re thusa ka di-cost tsa funeral because batho ba ba tsamile mo gae ke ba bantsi. And then le date tsa poloko tsa funeral gore ba re ba boloka le re tlo go e diseta morago ka bona khale re imetse puso e tle pele mo go rona a e fetsa go tswa mo go rona ke gone re tlo go sala re dula mo fatshe re lebella gore re ka ba letsatsi le fe ebile gape re tlo go lebella lebaka la postmortem gore nako e bolata bo e bofetsa re tla be re kgona go bona matsatsi gore setse matsatsi a maka ya re kgone go arrange funeral. Tonakgolo Mape o ne a ba netefaletsa gore puso ya porofense e tla ba ema nokeng. Fa borang Tlatseng le ba bangwe re tle go le gomotsa ka gore re batla go ema le lona re tshwaragane le tiro e masisi tiro e ntseng ya re bala casualties in war e teng ka nna ra bua re ba le 90 ba tsamaile in war. Batho ba le bararo ba falotse kotsi eno mme ba kokotlegela kwa bookelong. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Schweizer.